Kum kadak ban pen pau ka jing ngolam saka yeng kasam I hybrid insa pira lingdo maunai nakaliang ka dorbas nong nongra haka khat nyor tare unai lur araja arpsan kala penong ya ka program thang membeti hamadan football nongra Haswa ban penlong ya ka program la penlong swada ka jingdwai do Father S Mauri assistant parish priest ka nongra Hakani ka no phai sngi lawan banya simbenta na do ki bahiyang hasam ni Hebron UMDC ka nong thamai constituency uba Tony Winston Lingdo ka kong Yamon Langs EM chairperson ka Meghalaya State Commission for Women ki seng bahalang ki senjok baper ki pat ba nong song snong ki bana jan bat na jengai noror ki wei ya ka jingdu no jong I Hebron ya ka jingem bakordor jong I tang haki khindiat por bai la yo la kan im ha ka besar ko pe Kajing soksi kamdai tangna tangye pe kimi kapa ba pi yang kesan kajing soksi kawan ai marjan marpa kadong bisnong kathau pat kumjuru ikisnong ba marjan marpa bat kumjuru kipai menriu jong kasoslo kajing wan jong kibriu kamtam kihe na ka sarkar ki MLA ki MDC kiseng bahalang inongelam ni kiseng bahalang bofer Aba kiwan kai man snogan hakaying jong ini hebit kapani syai ba kipai ba baro kia dan lang ba fi yang kasem ba ni pendem jur ya kibale ya kini kakam di macam ini kekabu ba kepat ya kesokan But so bad, but in Punkroi, but Tracy Tom, Kanang bikin lap not, ya Kibriu, Kibale, Yakini Kakam. Ngayeng hang ni umday kum MDC, anday ngayeng hang ni kumway ni kinong song snong, jong kani ka snong, nong tumay pelun bait jongi. Nadu ka sngi ka bangatip ya kani ka kubor ka pasnosi, ka sngi ublay, wala pentip ya nga, Bai Hebron insa pira ila ja na liyeng ilawan mare syakayeng gejong iba badikong bat ilayo penyedon hangkat batki baru sisi ha kasi sonde pada kasi ke bebot habang iyo snow ya ke kubor ke snow si kum uwi ni kilong kupang adon ki khun ki berit hayeng apat ke donot kat nutam lilay ya ki kimi ki kapa ki bahayeng ki basem jong ini Hebron ibayit jong I insaf hira agani kapor ngetap de kemensim kejing sokumen abang ai I kipat benriu kat ni pilayawan banir don ringkat ban ai mensim ya ka yeng kasem I kimi badi kapa jong ini Hebron insaf hira namdon kentien abang ai yeng nagani gerunsan abang apet kejing don kejong pi kejing wan kejong pi na keleng kani ka pri nyau trep kapani ba kungkari gajai penriu peleng nidang don kata kajing teli kungkari berkajai penriu nidang don kata kamensim kajing snolem kungkari berkajai penriu nidang ya iwe bat kajing kendu kejonga kani kejanmet kat papidang ya thang yu pometi ha kani kapor kajing kendu kejonga kaslong tong ini long teli kawai Bat kong mengalai ke jingkeren, agini kingat si ke beladap. Yemnum syak syuk kong keri bat kejat penriu. Kaban wan biang kong keni ke jingjah. Haki nuki dong ki tahan ki senong ki jongi. Ngin yeng, ngin long ki nong syong senong. Ki bada ki rong ki balong adakar. Ki ban pet perman. Bat ki ban senokti. Bat kedor ban senong boper. Bat bangin ay kakti ke diang kakti ke mon. Abawan ki jingjah. Ki balai pujai haki snong ki tau ki jongi banya corporate bat ka snong ka tau bat ki pulit bat ka bor sarkar ru agani ka por agani janmit ka karuo ngani ka khubor ka besai ko mala kren kinong kren chakmat ni kentu ya ka sarkar bakam num dai shu nang ni chakmat ban kain sting labiang kato ila mati ki umat ki baktang ki jongi ikmi ki kpa ki jongi sakat no kinyam nagini ki jingja ki boper agani ka por kentu jori ka sarkar marmar hi gedi ban kemno yong niu baman nu bale agani ka kam ke bashir kai hadu kat ni yimnum shong klikti
nadu kedor bar shnong nadu kiseng ki paper pa nang ni shakmat nyinum ailat bakum kini ke jingja kanwan jabyang sa shisin haki shnong ki ba iet ki jongi daya lor kata kanong rim ke kubur ke besyai nakaliang ke jongi nakaliang ke dorbar shnong nongra ba ikentu ya ke sorkar ba kamdai syu ban penslam kadai ban kem mardor yo ni ubriu transna mo bale ya kani ke kam ke bashir kai hadu kani yimnum kwa syu ba kilong yeng kilong sem ki jongi ki kimi ki kpa ki jongi kamtam ki tu ki badang don ki khon hybrid ai yeng bakin shong sir ala ka jong ka shnong ka thau bakin shong sir ala ka jong ka dong ka thai bakin num nu chu ban nya ya kilinti ki sinkieng labiang ka tu ni shanya ya kani ka sorkar menta bakan shimkya ya kani ka kam bak ngimnum shong lani ngimnum res hadu panginyo bankem yau ni ubriu uba le ya kani ka kam ko pamman nakaliang ka jonga ngai kuble ya phi ki pai ba baro bapilawan nakaleng saurang kani ka bri nyau trek jongi ngalalong ko ni kita ba mensua pengalaman law jong kun hakalai putri ku September jong atus nam arhajar san naka school ko kun jong awlet na ko settlements ladon keju kajing persyang ban ra klep lani kitna yukun jong akan mau badai kajing palat ke jong blay wong na kum kita tersen ngasung thu ya ka kamen sim jong kikme kikpa ngasung thu ya kini kibami hapo ka social media katno kajing sir katno kajing snow ripun sim bat kajing so kutlat hinray ngasno ban ong hakum kani ka por ladang ngin hakum kani ka rasan kan ni don katni kiban kersyan ngit skem kini kibor kinumla ingi ban penting ban pensmit kinumla ingi ban penok pensim lani ban penduk pensim ingi hinray ngin yang renti bat ngin yang koi kebor layang hane agarteng jong ka balang Katolik nongra ban pha ka khubo solem chai mei pa ki bahiyeng basam jang ini hybrid insa pirang to ai bagane kajing chia kanam chia shu agane kashnang ba e jungi bat agane kari ba e jungi to ni tli ga wei ini e markeliam to ai ba blay to kajing e usin sha ri ka yeng kasam jungi ba kajing em jungi i wei pai wei baka jing penyap beriu ke peningkong do ha ke perthei kasdang ndei hapdeng kinong shuan reka sedang ningkong ha ka wei ka long yeng long sem bat unong penyap beriu beningkong kat kum ke jing tho ba khoi udei ukan ubra penyap ya lau jong upara jong u abel bat ong ke jing tho ba ka snam ke jong u abel kala ut kemat jong blay madu blay ula keli no kan shanu abel upara jong me namal baka jing ut ke snam jong kawan hakmat jong abang ayeng hakabukum kani ke janmiat nagleng kasnong ngadon ban ong hakmat jong ke sarkar pada hakmat jong ilang iwei piwei baka jing ut jong ke snam I insapira ka ut hadu menta bad ka dawa ya kehok kum kinong yalam shnong nget babaro kinong nong yalam shnong kin menjore kania bat ngakren syai kania kaan bat ki kendon balashna da ke sorkar ki senjor palat ki senjor shabapalat ni ki bakit kam shnong kadon ke por ngi tristom baro shmien kirama shnong kitip dikata ni shong ting ting hagbede bu drugs hadu lai berjiman step hapdeng ke jing kriat hapdeng ke jing jor slab ni haban up ban pendem ya kitu ki investigation baru khwai ndai sou sipan baru shimiet ngilai treshitom tangah kapor men step ngilai I bakini kinong le kamsniu kiya hasurok klem de shapting yanuru ni susi bani ba ka jing di kiat akini kiski ka ya
lagi suktia ki shnong ki thau ki jongi bat ka basosi kalong bagi nong yalam jong kani ka ri ki jongi ki yale matla habagi i kini ki jingja baro kapor kan poi lada don show kinong kit kam shnong ka shnong ke imlang salang baro ko ikan jot Nidang kemen bang nidang don kinong kit kam shnong nidang don ki seng bahalang ki ba mi adu menta Hendak sosi kam tami drugs kemen miet men step ki ya laila na surok ubasyo ya kalok kemen miet men step alaj unong prikulmar shnong men miet nyai kies nyai FIR men step kilaya surok Bat kini ke jinyai lailan ke jongki kapen slur cucu ikini ki samla ikini ki riu kam sniu banyai le bat banyai le ikini kam sniu menchua kini ke shnong ke jong injudan kini ke jing penyap riu nang no ke sedang don ubas sedang e kam sniu da ke jing penyap riu sedang bediki kam ki berit resoursi baka sarkar ling baka polisi department kapen lailan ikini bat kapen slur ki ban shim sai kini kasboi berkesenjam bat kata kalong ban shim wat ke jing im ke jong ini kun hab iberen Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya